Bütün kişi şıklay. Min gine ol taң ateşleri bilen uyanamda şıklay almayım. Qartayılgan şıkık açtı. Ey, yaşı vakitta taң karşılarga jarataydım min. Bik usta jırşaydım. Ekrini kirek, iplepe kirek. İşitirge sanduğaş sayravların. Bu tenjırlamayım. Alaysa metrune tuti tağın kımışke şiffergen dip eyteşekler. Koş, ulat kırgırlara koş. Koş deyben. Koş. Koş. Min güne tugul iken ketuk ahirette jıklamay bepkelerin sağalap jüri. Ey, anlatıp tıram. Radyodan konsert bula hazır. Küylep koymayalı radyomunu. Tatarşa konsert bula. Hayali. Koş deymen. Koş. Kut burganlığına kıtalar koş. Koş deymen. Koş. Kişi korkatıp nişlep yürüysün. Esin neste sügünüp jürisin anda. Tegilerini sügem. Kimlerini? Kargalarını koş. Kut burganlığına kıtalar. Kıyık bepken bari alıp gitkenler koş. Tukta ketuk. Nirvnışıt itme yeme. Nirvalarını tınışlandır. Eyde. Konsert tınlıyız. Şallılar jırlıydı. Eyde. Şallara jırlasalar şep jırlayın dağlar. Eydere. İrtengi konsert tınlıyı gali. Kim jırlıyım iken bu jırna? Güldeniye tavşamalı. Şul güldaniye jırlıyı. Matur jırlıyı. Moğla jırlı, kiyim enekte, moğla. Şep jırlı. Kim sazgan mı iken bunu? Birer uşunlu kişidir indi. Uşunlu kişi yazgan bunu. Ey. O tüteyler ni haller nişek. Arı. İş bitti mi ne? Büken jılıtıp oturasız. Moğlanıp oturabız. Şırtınlıyız. Mene karalı. Yüreklerge kirip butekelerini aktarıp çıkara. Tınlalı oğlum tınlap karalı. Kim жазған mı iken deybiz? Kim жазған mı iken? Kim жазsı deyin de bu jırını? Men жазdım. Men. Bitter oğlum. Biz ne divana deyip uyliysın mellesin. Senin kebek firmada işlep jirgen jigitler nişek jir жазsın deyindi. Ya Qozanda, ya Şallıda yaşayında olar. Karalı mının Teşekkürdür. kıyafetin. Barmak bilen tırtsak şortlarga jitkensen. Bunday gavda bilen jir jazalar mı ne? Ormanga otunga baralar bunday gavda bilen. Eyyeme, şolayma. Ay. Ey, ketuk ahiret tağın ana kasın kışkıra. Köpkelerin ne değil? Kargalar. Karalı ulattırgır koş. Kumalağını Koş deyben. unutkansın. Koş. Kumalağını unutkansın deyip. Şundan da Ay Allah'ım. birisi Korsakны türdüp dişe yazdı. Öyle soň men edep dürüst yaşalar meken bu tüteyler? Min amında kalkuzunu küterip jatkınşı, maşet özümden jırlarını jırlap özümni küterge kirektir, ha? O akıllı pikir. Gittim min şekerge. İhtibar. Şallı Bulbula 94 jır konkursunda katnaşuşularını sahnege şakırabız. Albert Salihov, Nesime Devletova, Danif Şerefetdinov. Gafı ediniz. Zima zum. Нәрсе жігітлер, қызлар, сіз әзір ме? Hazır. Қайсыңыз бірінші? Әзер. Men jırlayım men birinci. Нендей таналыста? Tanayız nerse bulağı? Ayda indi ona. Bizning ağıl üstlerinde yıldız yana yaktırakla, yıldız yana yaktırak. Ayga da yıldız bek yakın, singine minnen yırak. Ayga da yıldız bek yakın, singine minnen yırak.
Sızılıp dağlar atkan şokta yaman su bulayasın şu yaman su bulayasın ayrılasın aldan bildim gördüm yalğız kırkasın ayrılasın aldan bildim yalğız gördüm kırkasın Kıyılardan isken şiller Bügle dalının işkesine Bügle dalının işkesine Yüreğimden soğuk jirinden Çığa sarı şişmesin Yüreğimden soğuk jirinden Çığa sarı şişmesin Koralı yigitler. Ete şey vermedim mi? Kişe marojni yaşagan idim temliter. Sen kişe marujnigina oşağansın. Min apşagıda kızıp gitip boşqa bulgaç. 1 litr salqın araq içkenmin. Ne hürmetten? Eytip turan beyt boşqa bulgaç deyip. Git ondan ayrı. Sinden çıgat oldu. Ömürge şu buldum mende senin. Qara, bu ne kolxoz председателі tağın? Git şeli kalkus председателі мындай bulamını birek seleme kiyingen iş bu. Ақ жігітлер, мен, конечно, жыршы да түгел, артист та түгел. Но мәдәләген үзем біраз гына жырлар жазғалайым мен ие. Менә шуңа күрә мен авыл тормышыннан туеп шәһәргә келдем. Үземнең жырларны менә жырчыларга биреп, аларны жырлатып, үземне күтәрергә телим. Шуңа күрә бер эстрада группасы төзергә дигән уем бар. Инди группа оқы дейсің? Группа оқы түгел, эстрада төркеме, эстрада группасы жырларны халыкка җиткерү өчен. Шуңа күрә аның исеме дә бар, сайлап таптым, Моңлышаллы дип аталачак. Безнең менә беренче артистыбыз да бар, менә күреп торасыз, менә ул күрәсез, тик тормый менә гел шулай уйнап кына тора, уйнаклап. Менә бөтен җир уйнаклап тора. Шулпан исеме, Шулпан. Дустым, син менә битер, мин җегетләр белән арка кереп җырларны бүлешеп, репетиция ясап концертларга сидә торабыз. Шулай бит әйе. Киттек җырлар бүлешә гидә. Сөз. 1994 елның октябрендә Виталий Агапов җитәкчелегендә Моңлы Чаллы җыр коллективы барлыкка килә һәм Чаллы шәһәрендә иҗат тормышын башлап җибәрә. Чулпан, бигрәк матур бидең, Хәзер мин сиңа багышлап бер җыр җырлыйм. Синең кебек гүзәл, эй халкымның гүзәле! Шәп бирә, Чулпан. Музыканы кушып җибәрергә кирәк. Монда магнитофон эшләми ахыры. Менә китте.
жетіп қарлығаштар сызғанды иірін үстінден әлемің тоңар бұзғанды әй güzellerinin güzeli güzellerini üzmeli sırlı qarашların bilen nur taratı güzeli әй güzellerinin güzeli güzellerini üzmeli sırlı qarашların bilen nur taratı güzeli Yılmaylı qarашlarım әлләмini күзләді іште улан түске булған әй халқымның güzeli әй güzellerinin güzeli güzellerini üzmeli sonra xəbərlər yazsında akış bulub güzeli әй güzellerinin güzeli güzellerini üzmeli sonra xəbərlər yazsında akış bulub güzeli Ey güzellerinin güzeli güzellerini üzmeli sırlı qarашların bilen nur taratı güzeli Ey güzellerinin güzeli güzellerini üzmeli sırlı qarашların bilen nur taratı güzeli sırlı qarашların bilen nur taratı güzeli güzeller güzeli Шеп жырладың қарале. Бұлай булғаш, біздің ішлер піше. Міне қазір менің де жырым әзір. Тыңлап тұр, ирақ кетме. Gel şunday keresin peşime, kolunda
Кая киттіңсің сен? Мен сеңа көтерге қуштымла баса. Соңға қалдым, әлі қалмадым, әлі таптым, әлі тапмадым. Бері тұрғаш мен ажырда қалмаған бұғайынды. Аха, мына бет, көңіліме ятышылысы бар екен әлі. Әйдәгіз әлі егітлер, шушысын жырлық әлі. Сөздерін барыңызда білек, ұшылып отырағыз. Üzüledim, tapamadım senin gibi güzel şeşkelerini jir yüzünden sima koydum irkem talabını bışıp jitişmedim sonma kaldım bir sima koydum irkem talabını bışıp jitişmedim sonma kaldım bir Düşmedim irken beylegensin sen Durmuş yollarını başka bilen Kaytıp boyunlarga süyelip yaladım Sırlarını ona söyledim Kaytıp boyunlarga süyelip yaladım Sırlarını ona söyledim Yaşlarını sırtıp Uluğa şeşke tutup Sesini kutlarga dip duyga kilidi Uzlarına senin mumsuzlar Oya gitti şoyan şokları Uzlarına senin mumsuzlar Oya gitti şoyan şokları Uzlarına senin mumsuzlar Так, бұлай бұғай, шейме шыннап та біздің үйме ішлер пішәшек, шулай бедейі. Біз бұлай бұғай рахатланып концертлар қойып жүрген можып, шулай бедейі. Біздің әлемет алда бүйік ішлер тұра, шулай бедейі, шуңа көрі кіріп дегенде репетицияларын девам етеміз, шүнкі біздің Менделеевский районы Гришкин ауылында 26 декабрда концерт күтті, кетті! Ey Мәтрүнәкәй! Теге патефоныңа қоя қойды. Патефон дегеннен менә қоя қалған бет ол. Ей, патефон. Менә сиңа патефон. Қаралы мәдрүнәй, кәтүк ахирәткәйім. Теге жолы күлген едік, әйім, пешник бәшілей малайы тәкке жырлар yazып маташа бит. Әйе. Bir күннәрні әңкәй гүлін ишеттім. Шундай матур жыр жазған әйім. Никанур Маржа исіме түшті, бигрәкләрді иртә китті, бигрәкләрді Ышансаң, ышан Мәтрүнәкәйім, ышанмасаң, жоқ. Пешник бәшілей малайы. Сәуәләйіні данға көтәрді бет, көтәрді. Көтәрді. Қазір сәхнәден генә қарап көреміз өзін. Жабыққан. Әртист тұрмысы шәптен түгіл ақырысы. Жабықтырған. Қаралы, бүгін клубта концерт қояды. Әйді өзіннен сұрық, нешік шылай жабыққан мекен? Жабыққан.
Тоқталы, Әу. штаным пышырақ. Алыштырып шығым, оннан кетербіз. Мен де жаңа күлмәгімні киіп барым әлі концертқа. Штаным Бір жаңа пышырақ. күлмәгімні киіп барам. Bakalı rayonunun Balıklı avlunda iş masal rəxətlenib biyini. Сен бит әлі сенсаторында удар яздың 2 тапқыр. Нық шәп бейдің. Қарағыз әлі, кімдер бұлар? Сіз кімдер? Біз мұңлы шаллы жыр театрының яңа составы. Білдің ме? Дәниф, нәрсе қарап қаттың? Хания Фәрхи күтә. Білем, ишіттік. Көз бұяп жүрме, кетсәң кет. Нәсиме, сиңа кияуге шығарға вақыт жеткен. Бар, Қазанға ашқын. Альберт, чешлерің, башларың пілешленіп біте бит инде. Сиңа да ақшалы іш табырға керек. Бірер чіпі болса да ашинді ішмасам. Әмин. Әсин, уйнарға үйренгенше бізде қол. Уйнарға үйренгеш сені түзу шетіп жібәрібіз. Емі? Шулпан, әсин қоя барырсың инде? Сың, егітлер кеткеш, мен де кетем инде. Мені де Хания шақырды, мен де анда кетем. Әйдәгіз, егітлер, әйдәгіз, әйдә. Әйдәгіз кеттік. Эй ғүмір, бір, уақыт бір, тағын бір балқырға, Йөрәктә құяш болып, таң болып атарға. Şigelerge salkın jiller, besler salıp ötselerde, elli bit eliginde, immatur melliginde. Yaşı başlagan biz kibik, şap bilip kadrini günne. Ey gümür bir vakit bir, dağın bir balkırga, yürekte kıyaş шығып таң болып атарға. Ey gümür bir vakit bir, dağın bir balkırga, yürekte kıyaş шығып таң болып атарға. Ökşelerge basıp gelip balalar üselerde, yüreğim yaş yüreğim nişe yaş bir selerde. Elli bit eligine, immatur melligine, yaşı başlagan biz kübük şak bilip kadrini günne. Ey gümür bir vakit bir, tağın bir balkırga, yürekte kıyaş шығып таң болып атарға. Ey gümür bir vakit bir, tağın bir balkırga, yürekte kıyaş шығып таң болып атарға. Çağ dünyasında jinlerini sızganıp, eğlenip karağanında durmaz için kızarıp, elli bit eligine, immatur melligine, yaşı başlagan biz kübük şak bilip kadrini günne. Ey gümür bir vakit bir, tağın bir balkırga, yürekte kıyaş шығып таң болып атарға. Ey gümür bir vakit bir, tağın bir balkırga, yürekte kıyaş шығып таң болып атарға. Ey gümür bir vakit bir, tağın bir balkırga, yürekte kıyaş шығып таң болып атарға. Ey gümür bir vakit bir, tağın bir balkırga, yürekte kıyaş шығып таң болып атарға. Ey gümür bir vakit bir, tağın bir balkırga, yürekte kıyaş шығып таң болып атарға.
ашығып таң болып атарға Yüz kesimde yüz kat yanıp yaşlığımı izledim. Bir kışığın gel sayradı, seni kendini bilmedim. Varım senin yanlarına, dumanlarına karamay. Varsız kalgan sandıgaçta, yalgısız ak sayramay. Varım senin yanlarına, dumanlarına karamay. Varsız kalgan sandıgaçta, yalgısız ak sayramay. Günlerimde uyanam da sine tobağa yol alam. Yaş kapalganımı uylap dünyalardan yol alam. Varım senin yanlarına, dumanlarına karamay. Varsız kalgan sandıgaçta, yalgısız ak sayramay. Varım senin yanlarına, dumanlarına karamay. Varsız kalgan sandıgaçta, yalgısız ak sayramay. Yaşırmasın sırlarını üzlüp süygende. Yaşlı güttüp gitken bulur, eksin koyda diysende. Varım senin yanlarına, dumanlarına karamay. Varsız kalgan sandıgaçta, yalgısız ak sayramay. Varım senin yanlarına, dumanlarına karamay. Varsız kalgan sandıgaçta, yalgısız ak sayramay. Varsız kalgan sandıgaçta, yalgısız ak sayramay. Yalgısız ak sayramay. Yalgısız Yazlar ise kilesinden kilgensin yazlar bilen. Yazlar nişik yaşarken etmede üzüm bilem. Yastı yaşı gibi gözün yılmayıp dura yüzün. Senin kibik yazı güzelim, min izlep taptım üzüm. İzlep taptım üzüm, üzüm. Yazlar bilen kilidin deyip etme bilem indi. Yüreğimin simağına şanı birem indi. Senin işik yaratmanım üzüm gene bilem. Yaşlığımın yazılarına al indi üzün bilem. Yazılar bilen kilidin deyip etme bilem indi. Yüreğimin simağına şanı birem indi. Senin işik yaratmanım üzüm gene bilem. Yaşlığımın yazılarına al indi üzün bilem. Sina meni aşık etken ol senin yazlar iken. Bu seyirden başlarımda eğlene başlarım iken. Yaşlığımın güzel şağın yazıların kurem sinde.
Yaşlığımın yazı bulup yaşasan idi gülde, yaşasan idi gülde, gülde. Yazılar belen kilidin deyip etme bilem indi. Yüreğimin sinağına şanı birem indi. Senin işik yaratmanım özüm gene bilem. Yaşlığımın yazılarına al indi özün bilen. Yazılar belen kilidin deyip etme bilem indi. Yüreğimin sinağına şanı birem indi. Senin işik yaratmanım özüm gene bilem. Yaşlığımın yazılarına al indi özün bilen. Senin işik yaratmanım özüm gene bilem. Yaşlığımın yazılarına al indi özün bilen. Yaşlığımın yazılarına al indi özün bilen. Güzel. Banu, разберися bular bilen. Mine şuşuları bitinde bizni gruppadan koyup çağırdılar. Пожалуйста. Hadice! Sajide! Gelme! Kızlar! İşittiniz mi? Agapov gruppasına yana! Şiver! Kızlar yiyelim. Uzun birinçisi Loşan. En iyişin birincisi. İyi. Şun kimin? Sizge qaraganda şiverrek. Qaralı Sajide. Agapov meydem. Bu gavdası deysin mi? Nindi gavda? Jabağa battı bir dinle ha. Ya bakarsın, iş mala yasap kara. Kızlar. O burunu deysin mi Agapov'la? What? Burunu şap. Dikmege yine iş mala yatası tıgılındı. Kızlar. Uçtu bulganda. Kızlar. Birinci uzun sileşan Agapov bilen. Birisiyim birinciyinde. Hadice. Sen ikinci bulsan, ben üçüncü bulur kadarız da. Enige. Ayfara bilen sileştim. Kazan jigitlerinin işisi bilen de. Sileştim. Nerse jugalttım. Kanişte ben ikinci. Oyunun forasında görmedim. Kazan tügel şallıklı şeylerinde kaldım. Kırar. Hesaptan birişeceğim. Matur bulur için hem Agapov'un gruppasında işler için biraz münaslaşlara gerek. Nerede? Munşağa varına gerek. Agapov bilen mi? Yuklayın da onsuz gına. Kızlar, eyden gittik Munçağa. Munçağa!
Uçkan. Uçkanda bir babayın ağzına girgen. Ne kadar çıkan. Kansır ısırgen. Kızlar, kışın ağzında ışığız bulmasın. Uylağız, neşe gruppaga ilegirge. Onun duası bulurga diyeş. Gitmem lan. Adamın gruppası neydi o? Kıraşın beydi o. Dua bulgaç, dua faydası diyen. Haydi. Mali itfa kızlar. Haydi. Kızlar. Min bilem. Benim evimin evi seyde turganıydı. Munşanın sol yak negizinden jiletip kart çıkan alıp bırakırım. Hadi sen. Yes. Agabım bizge burulup da karamay onun grupusunda bir marjak kız var iken İlgir isimli. Şunu bile silerleriydi. Sıkmayın ne balavuz. Munşa bulayda yük yuvuş. Şundan banu. Şundan. İkinçimiz kilemizde şul çıkan bilen o kişilerini jide tapkar şababız. Lekin şunlar tüsse dünyada bir güzel kızga aylanacak. Hem Agamov'un gruppasında işley başlayacak. Ya! Kaysımız birinci? Hadişe! Dayan, bro. Sen birinci, şaşıkta bir patırda oydu. Vasiliç senin ışığına. Onu yok. Gel hoş. Adamın gruppasında şunu böyle var. Bismillahirrahmanirrahim. Şak! Batur bulasın gelmeyin. Git, git buraya. Saşide! Saşide! Sinem Şiral! Turkası? Agapov! Gruppasına Hamduna Timir Halevine olsa? Hadi! Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede? Bütün işlimizin zarazı. Bismillahirrahmanirrahim. Два. Ayaklarımda uzmanlık yapacağım. Oturabilirim bana. Kızlar. Yok edilme! Şırayınla burnuna bir vurun. Hadi şey. Damla. Ayşe. Katı sıkmayın ya. Maşallah. Yan gidin. Kızlar. Efendim kuder. Bismillahirrahmanirrahim. Parayla tuz mesele tüzeri kenayım. Ha evet ışkırıp. Efsinsin. Hay. Ay mamışkim. Şıkırıp gidip berim. Hay. Deste. Oraydan!
қалайсам мұншадан қуып шығарамын ха. Ағаповның исімен қошып, таң атқанша бірен-бірен жырларға керек. Дөресінде сол сөзі? Менің қойшан алдағаным бар. Ей, қызлар, қойды бәрімейм. Жырғыда білмейм. Бірге башады. Неше саққа бірге? Жырғымыз. Жырлаймыз. Шалыға барамын. Қызлар, кеттік кастингқа. Кастингқа! Бірінші ел. Мәдәниет яңалыклары. Мұңлы шаллы жыр театрының жетекшісі Виталий Агапов Пермь өлкәсеннән гастрольләрдән кайтты. Ни гаҗәеп ул поездан бер-берсенә охшаш, кысык күзле, сылу туташлар белән төште. Ашык сорау, кемнәр алар? Василич, ошысы келе. Нинди ашау дейді ол тағын? Түрсәң бір шартларға жеткеніңді Пермь қалашыларын Ярар, ажар. Василич. Бар инструментларды Ярар, ойластыр. Ярар, Василич, түзәміз. Бұларға шансақ шулай бір концертінде отырып жанасын түгішті. Шулай бетейі. Жары әліме айтам, Пермьнен қызлар алып қайттым. Өзлері шибердер, өзлері сылы бұлар, бір-бірсіне шағаннар. Мала... Инзеле! Нәрсе бұ? Гоят шулай планлаштырды инде, вакыты жетті. Тапқаныңыз планлаштырыр уақыт. Мұнда юбилей концерт бар, сізді планлаштырып жүресіз. Жарар, бар, ешің пішмесейін бәле, бар. Гоязға сәлем айт. Малай қызлар сізге дүрісін айтам, шыннап айтам. Әгерде ашасағыз, қаласыз менің группада, ұшамасағыз, міне Пермь Адлер поезына ұтыртып, керіден Пермьге таба ұзатам сізіне. Нишлеп біз ұшамаслық түгел, жырлыйда бейді білеміз. Сіздің артығызда жырлап тұрырға да риза біз? Менің артта жырлап тұрырға да риза. Шулай ме? Олай бұға шейдәгізі жырлап қарайбыз, сіз артқа басасыз, меға ердам етер. Шулай бедейі, әмин әлбәтті бір әрінді шәпіремейме сәкіне түріндер. Шулай бедейі. Күндік! Yıkanlarga iyiydi tellerin Durmuş seneler kızı katlalı bir anlamasın ille dünyana Yallarda yaşı vakit koşu bir tutlarımız gerek biz sana Durmuş seneler kızı katlalı bir anlamasın ille dünyana Yallarda yaşı vakit koşu
şeydiler dürüst miken elle yoksa miken ömür boyu bizden sandırgan tutturmağa sihri hoş miken durmuş seneler kızı patladı anlamazsın indirir yana hayallarda yaşayıp vakit koşan biri tutarımız gibi kızlanı durmuş seneler kızı patladı anlamazsın indirir yana hayallarda yaşayıp vakit koşan biri tutarımız gibi kızlanı Kadrıslar, bugünkü konsertimizga kelganingiz uchun chin ko'ngildan rahmat sizga. Esan bo'ling'iz, toza o'tirig'iz, o'ng'ishlar, baxt tilayman. Turmush seneler qiziq qoplovlar, anlamasang endi dunyoni. Hayallarda yashab baxt qo'shib, bir tutarimiz kerak bizani. Turmush seneler qiziq qoplovlar, anlamasın indi dünyani hayallarda yaşayıp vakit koşup bir tutarımız gibi kızlanı hayallarda yaşayıp vakit koşup bir tutarımız gibi kızlanı Kızlar, bir şap jırlap biydigiz, köңелime hoş keldi. Bulay buga sizge ortağına jırlap turup kelişi bitmez. Sizge edegiz eli halыққа жақынырақ olğa шығып jırlarga kerek bulur. Şulay bet kadrıslar. Eydegiz eli bizigizin jırgızı halыққа bilaydigiz eli. Kettik. Eydegiz birgeleşip jırdık. Eytirge miken, eytmesке miken dep. Seni yaratam, seni yaratam
сені яратам. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Бик шәп болды кызлар, бик шәп. Әйдәгез, репетициясын дәвам итегез. Жігіт, келемін да. Сен ашайсы келе дегенім бе, шулай бет? Бик ошыз килә, Василич. Жырлыйсы да килә әле мине. Но. Вообще-то жырларыңызны өйрәндем. Но. Да. Сен алай бұғаш. Эшлә баша. Давай жырла. Виталий Агапов, кие Мирхади Разов сүзләре. Мәхәббәт и яңгырлары. Башланды җирне яшәртеп, мәхәббәт яңгырлары. Жыр булып кайта күңеленең, яшьлектә калдырганы. Әй сөйсеннән китиме, гомергә калыргамы? Җәе буйлап шатлык беләшә, мәхәббәт яңгырлары. Әй сөйсеннән китиме, гомергә калыргамы? Җәе буйлап шатлык беләшә, мәхәббәт яңгырлары. Хисләрем кайта болында, чәчәкләр яшәргәндә, аксыйган яр кыямын, карашың яшеннәрдә. Әй сөйсеннән китиме, гомергә калыргамы? Җәе буйлап шатлык беләшә, мәхәббәт яңгырлары. Әй сөйсеннән китиме, гомергә калыргамы? Җәе буйлап шатлык беләшә, мәхәббәт яңгырлары. Шыңлаган көмеш тавышым, ишетәм тамчыларда. Онытылмыйган сак сөю, йөрәктә һаман барда. Әй сөйсеннән китиме, гомергә калыргамы? Җәе буйлап шатлык беләшә, мәхәббәт яңгырлары. Әй сөйсеннән китиме, гомергә калыргамы? Җәе буйлап шатлык беләшә, мәхәббәт яңгырлары. Иркәли мине яңгырлар, уйлата матур буена. Кабаттан туам шикелле, жанымда серле тойгы. Әй сөйсеннән китиме, гомергә калыргамы? Җәе буйлап шатлык беләшә, мәхәббәт яңгырлары. Әй сөйсеннән китиме, гомергә калыргамы? Җәе буйлап шатлык беләшә, мәхәббәт яңгырлары. Җәе буйлап шатлык беләшә, мәхәббәт яңгырлары. Күнчыгыштан кунак килгән безгә, бию белән сәлам җиткерә. Залда булган барлык ир җегетнең йөрәк көен жарсып типтерә.
беренче, Гөрпинә икенче. Рәхәтләнеп биіп тә булмады. Әйдә берне жырлыйк. Бір жыр иске түшті. Ургый солар кере пароход идәненә. Ышанмагыз егетләрнең йөрдем дигәненә. Әйтсеннәр иде әле. Булмаган җегетне каян аласың? Күңелләр илесләнмәсен. Әбәттән соң утын жарырбыз, ха? Аха. Председатель машина берем диде. Районга кирпичкә барыбыз, ха? Аха. Кармасыкның түбәсе тишелгән, жамарбыз. Аха. Аха. Идарәнең капкасы кыйшайган, торырбыз, аха? Аха. Мәтрүне. Кирпичне алып кайтырбыз. Түбәсендә жамарбыз. Багананы да турыларбыз. Соң шундый матур кичтә бер генә дә йоклап ятасы килми бит. Ялгыз ятып йокласы килми дигән. Әй шул. Күп сүз. Кайтабыз и баста. Мәтрүне. Утыр инде. Матрушечка. Әйдә. Әйдә сөйләшик. Сөйләшик. Аха, гыплашик. Юк. Председатель әйтә, быел Балтик буеннан яңа таналар кайтырга тиешти. Yok Германиядан имчекләре менә мондый ди. Мөгезләре чатлы бутлы. Сөтенең куйлыгы шамасыз ди. Карыйм мин сиңа Мәтрүнә, карыйм тагын бер карап куям. Һаман шул сыерлар турында сөйләшәбез. Ятсаң сыер, турсаң сыер, ике мөгезе, 4 имчәге. Берәр вакыт җегетләр турында сөйләшәбезме, без юкмы? Хаштрош! Җегет дигән хайванна күргәнең бармысың синең? Бар. Шаллыда Агапов концертына барган идем әйме. Анда шундый мыймылтап торган таза шибәр егет бар. Исеме Риназ. Сіләгәйің нағызыма. Ол Риназ кырыйында ике бір-бірсіне ұшаш шибәр кый татар кызлары барды. Болсасын, алар икәү, ә мин берәү. Ул кый татарларын бик усал дип әйтәләр бит. Кый, кыргый дигәнне аңлата. Шул кыргыйлар белән шуалам икән, ни ул китсәне? Әртис булдымы кеше? Олардың бит маңгайларына пишәтүк кебек сугылган, 10 тапкыр өйләнгән, 5 тапкыр айрылган, 20 сөйәркәсе бар. Күн сайын бер хатын, төн сайын бер бала. Ринас киткән дип бит инде группадан. Киек Перим кызлар артыннан. Алар артыннан Перимгә киткәнме? Юк, Перимгә барышлый концертлар залына эләгеп калган ди.
Киік қазларға қарап, мұңайып жырлап ятады шында. Теге игзеклердің бірсі күйеуге шыққаннан берлі шулай саташып жүреді шул міскін. Эй, бүгін Агаповның концерті. Онда Риноздан да әйбәтірек, шәбірек жігіт барды. Илнұр исімілі. Ишіткенім бар, 2 юғары білімі бар дей. Мектепні алтын медалға бітірген вәт. Диванадыр ол. Алтын медалін бұға көріп, міскін ертес болып жүрейінді. Ярамаған бізге бір міскін гіна артист. Ол артист, гармоншы болсын дейді. Таң ортасында бір сызғырып жіберсін дейді. Анарымы бір бізні зата барсайды. Evet. Anlarımı. Sağ! Қора бұл хош тұрышыны өзіне 40-та тұлмаған. Нишлеп тұлмасын? Күзге 40-ны тұтырам бетейінде. Тәмейіңі созма. Ол жігіт шәтірен мишереді. Шықылдап тұрған, аның қырында шаллы гүзәлі. Ләйсен Сақфина да барды. Сен қорт қызға нишеп қорасың ол. Нишлеп мен қорт болайым? Ыпсып-ыпсып қыз әлі мен. Қаралы. Анда кімдір келе? Әлі ләйсен келе? Йоқ, бұл бет не ауырлы. Ша, инзилесі. Сәлимова. 2001 жылны ұзатқандары бетінде бәбей табарға хаман ерей. Міскін, 4 жыл бойына хаман таба алмайша интеге. Қызлар, ғояз шылай планнаштырды инде. Міне, 2-шісін тауар вақыт жетті. Группа? Бізге ешлер келді. Сағынсағыз әгәр, мен қайтқанға қадар, мені сағынып жырларсыз. Шәтіраншік. Бүтінлеге күзлеріңді сүнер шоқылар. Жүрегіңе düşer buzlu soğuş. Süzlerine iner aşızar. Yüreğine düşer buzlu soğuş. Süzlerine iner aşızar. Mine bütünleye Bəxit gelir dime qavatan Bir minegine isti yaşadırge Yollarında indi min bulmam Yolqın isti yaşadırge Yollarında indi min bütünleye Bəxit gelir dime qavatan Bir minegine idim bir minegine Sinde jırlı donbunu batkan Bir minegine Jırlı don bulu
жырлы таң болып атқан. Чәтрәнчик, тушканчик, кечкә котылдым тегеләрдән. Җырларга да ирек бирмиләр. Кадерле дуслар, чәтрән дигәндән һәрбер кешенең туган ягы, туып үскән җире була. Туган якка багышлап җырлыйм әле. Виталий Гавкиев һәм сүзләре кайтам туган авылыма. Koytam әлі кешеләремдә авылыма. Агыбыз паратларыны җигеп чыгам синең каршыңа. Кергесез төшләремә авылым урамнары, күңелемдә яңгырасың яшьлегемнең җырлары. Kергесіз түшләремә авылым урамнары, күңелемдә яңгырасың яшьлегемнең җырлары. Koytam әлі төшләремдә авылыма. Бала чак дусларым белән йөрергә дип болында. Кергесез төшләремә авылым урамнары, ишетелсен кичләремдә туган якның җырлары. Kергесез төшләремә авылым урамнары, ишетелсен кичләремдә туган якның җырлары. Kергесез төшләремә авылым урамнары, күңелемдә яңгырасың яшьлегемнең җырлары. Kергесез төшләремә авылым урамнары, ишетелсен кичләремдә туган якның җырлары. Күңелемдә яңгырасың яшьлегемнең җырлары. Бала чакның җырлары, туган якның җырлары. Зур рәхмәт дуслар. Инзилә тапты. Dönüşməyən Talyan qarmon dilləri, Uzaldımdan gitmi hava
Киткән кышлар язын кайта туган ягына. Тальян гармун авылымның урамнарын сагына. Кайтыр идем яшьлегемә гармун тотып кулларыма. Хыялымны кире куам, карыйм да мин кызларыма. Кайтыр идем яшьлегемә гармун тотып кулларыма. Хыялымны кире куам, карыйм да мин кызларыма. Хыялымны кире куам, карыйм да мин кызларыма. Кадерле әниләр, сезнең барыгызны да әниләр бәйрәме белән тәбрик итәсем килә. Мәхәббәт җимешләрегез тәүфыйклы булып үссен. Берегезгә дә бала хәсрәте күрергә язмасын. Амин. Рәхмәт. Даны күшеп келген нариман кішілері, жең сызғанып жұртлар салған бақадер егітлері. Қолай берген шушы жерді бізге ғұмыр иттәсі, бар мұнда қамча тұрманы Александр шешмәсі. Айтам әлі нариманға сағындым орамдарын, 100 яшәгіз ауылдашлар қадірлі туғандарым. Айтам әлі нариманға сағындым орамдарын, 100 яшәгіз ауылдашлар қадірлі туғандарым. Hoppa! Жоғары үштаны бұрмаланып аға манша елғасы, байлардағына жүрсәм дә келі шунда қайтасын. Туған ауылым нариманға жырлары бағышылар едім, шушы ұжымақ жерлерден мен мәңгі айрыламас едім. Айтам әлі нариманға сағындым орамдарын, 100 яшәгіз ауылдашлар қадірлі туғандарым. Айтам әлі нариманға сағындым орамдарын, 100 яшәгіз ауылдашлар қадірлі туғандарым. Hoppa! Şudan narimana 140 şakırım, matları bolsun beyren deyip dostlarımını şakırdım. Jırlar jırlap köngel açık, rəxədə bolsun barsına, şuşu jırım bülək bolsun tuğan avlım halkına. Aytam əli narimanға sağındım oramlarım, 100 yaşəgiz avuldaşlar qədirli tuğanlarım. Aytam əli narimanға sağındım oramlarım, 100 yaşəgiz avuldaşlar qədirli tuğanlarım. Hoppa!
Во! Жәмәғәт! Виталий Агапов продюсерлік үзе қошқанды. Файыда мұңлы шалы жыр театрының нендігіне видеолары һәм дисклары сатылмай. Ай Аллам! Нәсте шабыш аты шикілі бір яққа тайпылдың. Пәрәмәш алырға барам дедің бет. Пәрәмәш деген ақшаға, міне, видеолар алдым. Икені алсаң, бірсі бүлекке. Нәрсе қарап қаттығыз? Тарылышабыз и басты мақсус әйтем. Пәрәмәш алмайбыз, дисклар алабыз. Дисклар алабыз. Тәнәфіс! Тәнәфіс! Кеттік! Жырым құшлар сайрауында, минем жырым бүдірә талларда, минем жырым ізләп табар мине, кетсәм дә мин әллә қойларға. Минем жырым, минем йөрәгемдә, күңелемнең шыңлы түрендә, минем жырым сагыш, моң һәм сөю, минем жырым яшәү турында. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Моңлы чаллы кичләре исемле юбилей кичәбезнең беренче бүлегендә сез инде театрыбызның тарихы белән таныштыгыз. Чынлап та бүген көндә Моңлы чаллы театры җыр мәктәбенә әйләнде. Һәрбер моңга сусаган йөрәк монда үзенә урын тапты, дәрәҗәләргә иреште һәм иҗат юллары белән алга атлады. Берәүләр сәхнә белән яшәде, эстрада йолдызлары булып китте, кайберләре үз студияларын ачып, үзләренең иҗат төркемнәрен туплап, сәнгать дөньясында үз урыннарын тапты. Моңлы чаллы җыр театры ул тормышның кайтавазы. Алардан бүгенге юбилей концертында сезгә бүләкләр, җырлар, биюләр, сәхнә күренешләре. Һәм инде безнең театрыбызда эшләгән чорда барлыкка килгән Чулман кызлары триосын сәхнә түренә чакырабыз. Сезнең алкышлар. Kaşların kömüş bikler şılata, nik bu kişiler yaşırıngan sağışlarını uyata. Nikler kömüş bikler şın kili bu yata, nik kızga da kaytır bikler kaytmi bit uyarakta. Nikler kömüş bikler şın kili bu yata, nik kızga da kaytır bikler kaytmi bit uyarakta. Şikler yok bitul, bu cihanda anın urunun alır şikler yok bitul. Nikler kımış bikler şın kili bu yata, nik kuzga da kaytır bikler kaytmi bitu yarakta.
nikler kömüş bigler şın şın kili bu yakta nik kuzgada qaytır bigler qaytmay bit o yirakta Nikler mini bulay üretisiz Qaytsın gına kömüş bikler Aşılırsız kırtırsız Nikler kömüş bikler Şın şın kili bu yakta Nik kuzgada qaytır bikler Qaytmay bit o yirakta Nikler kömüş bikler Şın şın kili bu yakta Nik kuzgada qaytır bikler Qaytmay bit o yirakta Biz Şulman kızları Munglu Şallı Jir Teatrı'nın Özünün 15 yaşlık юбилейі bilen kutlayız. Nikler kömüş bikler Şın şın kili bu yakta Nik kuzgada qaytır bikler Qaytmay bit o yirakta Nikler kömüş bikler Şın şın kili bu yakta Nik kuzgada qaytır bikler Qaytmay bit o yirakta Nik kuzgada qaytır bikler Qaytmay bit o yirakta Qaytmay bit o yirakta Nikler kömüş bikler Nik kuzgada qaytır bikler Big zor rahmet. Альберт Салихов бүгінгі күнде Эврика шәһәр мәдәният үзәгендә эшли. Kışım günlüklerinin mınmış ya Kış ağlardan Elinde yüreğinin kıllarında Uyunadı bunlarga tulgan güngelim Yılladı da yılladı Elinde yüreğinin kıllarında Uyunadı bunlarga tulgan güngelim Yılladı da yılladı Ağlıybızmı tabiatның нәрсәдән шатлыклары Хисләремне моңсыз итә дөньяның ваклыклары Әллә инде йөрәгемнең кылларында уйнады Моңнарга тулган күңелем Yılladı da yılladı Әллә инде yüreğimin kıllarında Uyunadı Munlarga tulgan күңелем Yılladı da yılladı Gazi jirim tuğan yağım Hislerini tınladım Dikişlerim taşıladı Mımın kuşu jırladı Әлләйінде yüreğimin kıllarında Uyunadı Bunlarga tulgan күңелем Yılladı da yılladı Әллә инде yüreğimin kıllarında
yılladı da yılladı. Eleyinde yüreğimnin kıllarında uyumadı bunlarga tulgan köngülüm yılladı da yılladı. Eleyinde yüreğimnin kıllarında uyumadı bunlarga tulgan köngülüm yılladı da yılladı. Munlarga tulgan köngülüm yılladı da yılladı, yılladı da yılladı. Нәсима Дәүләтова бүгінгі күндә Казан музыка училищесында укыта һәм инде сәхнәдә үзенең җырларын тамашачыларга бүләк итә. Бүгінгі күндә эстрада җырчысы буларак республика буенча концертлар куеп йөрүче егетебез Дәниф Шәрәфетдинов. Ой,
Ятырсын дип һәр көн көтәм Иртәләрен кичәләрен Бер дарула басым икән Усаган офисләрен Сине эзләп барыйм икән кайсы ерак илләргә Бер хәбәр дә алып килми иртән искән җилләрдә Бергә шаклар, бергә шаклар искә төшеп Йөрәкләрне яндыра Кабатланмас хыял булып үткәннәр сагындыра Кабатланмас хыял булып үткәннәр сагындыра Нигә шулай ятылам сайын Карын киткән ягыңа Парлы кышта ялыгыз калса Яман сулый сагына Сине эзләп барыйм икән кайсы ерак илләргә Бер хәбәр дә алып килми иртән искән җилләрдә Бергә шаклар искә төшеп Йөрәкләрне яндыра Кабатланмас хыял булып үткәннәр сагындыра Кабатланмас хыял булып үткәннәр сагындыра Бергә шаклар искә төшеп Йөрәкләрне яндыра Кабатланмас хыял булып үткәннәр сагындыра Кабатланмас хыял булып үткәннәр сагындыра Бергә шаклар искә төшеп Йөрәкләрне яндыра Кабатланмас хыял булып үткәннәр сагындыра Кабатланмас хыял булып үткәннәр сагындыра Бергә шаклар искә төшеп Йөрәкләрне яндыра Кабатланмас хыял булып үткәннәр сагындыра 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 Bayram bilan rahmatlik zor. Эх, дускайым, биік әйдә, биіп ашыла көңіл, биіп ашылмаған көңіл, мәңгі ашылашак түгел. Сәхнә түрімізде театрымыздың бүйіші қызлары Роза һәм Раушания.
Курай, ышанычлы дуста, сердәш тә син татар халкына. Мәңге яшәр халык мәхәббәте, җырга, моңга, чабыш атына. Хөрмәтле тамашачылар, каршы алыгыз, сәхнә түребездә үзенең аерылмас дусты, Курай белән театрыбызның музыканты Рафаис Ахметнов. Мәйданнарга түгел, сәхнәләргә кыю атлап чыга бер батыр, көрәшергә түгел, кулындагы гармуннарын батыр сайратыр. Кадерле дуслар, каршы алыгыз театрыбызның баянисты Батыр Сабиров. Thank you.
Әйінде сәхнә түрендә татар эстрадасының яшь талантлы җырчысы күп кенә конкурсларда лауреат булган Марат Фәйрушин. Sandığaş, sandığaş, gitme gitme sandığaş, kanatlarımı doldurıp, tuğan jirini kaldırıp, bizi de tuğup üstüngsin, şık sularım üstüngsin. Sandugaş, sandugaş, sen gidesin beni kalan dostlarıma jırlar için jarangana atıp Sandoş, sandoş, gitme gitme sandoş, kurtma seni kışlardan, kal seni başka kışlardan, saklarımın seni jilden, gitmesin tuğan ilden. Sandugaş, sandugaş, sen gidesin mine kalan dostlarıma jırlar için jarangana atıp Sandugaş, sandugaş, sen gidesin mine kalan dostlar
Big rahmat. Өзінің сольный концертлары белән сезне тамашачыны сөендерүче Ринас Әхмәтов. Kışlarının buranlı gününde Yaratan buranda yürürge Aksaklık ilinde hallerin bilirge Yaratan dısılarını görürge Kıyıla yapraklar düşele Jir yüzü bizele özgere İlimde eminlik Canlarda iyilik Yaratam tırmaşlı gözlerge Kıyıla yapraklar düşele Jir yüzü bize özgere İlimde eminlik Canlarda iyilik Yaratam tırmaşlı gözlerge Yazlarda tamşılar tomğanlı Yaratam gürle vakkanlı Kıyaşat bulğanlı Biriler tulğanlı Jır belen kışkaylar koykanlı Kıyıla yapraklar düşele Jir yüzü bize özgere İlimde eminlik Canlarda iyilik Yaratam karamaşlı gözlerge Kıyıla yapraklar düşele Jir yüzü bize özgere İlimde eminlik Canlarda iyilik Yaratam karamaşlı gözlerge Hürmetli aniler Barınızı da Özünüzden bereminiz bilen İhlas ko'nglimdan tebrik etdim. Aniler her vaqtda bizim bilan bo'lasiz. Jeylarda jilaklar pishganni Qirlarda eginlar o'sganni Yaratam yashnatib ko'klarini ko'kratib Yoqirlar g'ijlatib o'tganni Kıyıla yapraklar düşele Jir yüzü güzel özgere İlimde eminlik Canlarda iyilik Yaratam karamaşlı gözlerge Kıyıla yapraklar düşele Jir yüzü güzel özgere İlimde eminlik Canlarda iyilik Yaratam karamaşlı gözlerge İlimde eminlik Canlarda iyilik Yaratam karamaşlı gözlerge Yaratam dostlarını görerge Big rahmat. Ece Tatar estradasında üz yılların tapkan igizek kızlarımız Şallı hem Perim şəhərində üz konsertların koyarga da ilgirgen. Alide Dine Garifulliнаlar. Durmuş yolu bir katlalı Ağırlık kelimesi deyme Ağırlıklar gire koysa başımda askayme Ağırlıklar gile olsa başına askayme Durmuş yolları yaşlı aşık bulmamını deyme Üzeklerin
Язмыш юлларını darek dengizdeki gibi Gurur bulup yaşayanlar Oralıklarını jiger Leyla 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 Gurur bulup yaşayanlar Oralıklarını jiger Leyla 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 Gurur bulup yaşayanlar Oralıklarını jiger İşinizden dem tapıp, durmuştan kiyem alıp yaşayınızı dileybiz. Beyrim bilen hürmetli anilerimiz. Gurur bulup yaşayanlar oralıklarını jiger. Gurur bulup yaşayanlar oralıklarını jiger. Gurur bulup yaşayanlar oralıklarını jiger. Матур yaşayız, rahat yaşayız. Rahmet bize. Hürmetli тамашачылар, менә инде театрыбызда җырлаган кайбер җырчыларның тавышларын күңел, яңа гасыр радиоларыннан гына түгел, әйтик менә Hit FM радиосыннан да ишетеп була. Менә бик тә матур иттереп рус эстрада җырларында башкаручы киләсе җырчыбыз күптән түгел Hit FM радиосы уздырган бәйгедә җиңүче булып беренче урынны яулады. Менә шунда финалда җырлаган җырын хәзер без дә тыңлап карарга кирәк. Сәхнә түребездә каршы алыгыз Эльвира Шепель. Приходит и заводит эти часы, словно с наших дней возводит солнцем на весы. Дней до разлуки, как мы жили, не ценили каждый светлый час. Мы с тобою позабыли все, что выше нас. Там, во вселенной. Знаю, сердце разорваться может, любя. Это как с душой расстаться, жить без тебя. Ты боль моя, любовь моя, я всю тебе отдам, любовь моя, всю себя. Океаны разорваться могут, любя. Это как с душой расстаться, жить без тебя. Ты боль моя, любовь моя, я всю тебе отдам, любовь моя, всю себя. Утром теплым, днем холодным тихо пройду, отведу лучом покорным, от тебя веду. Друг мой сердечный, ты поверь мне, я не стану солнцем для других. На твоем плече оставлю след своей руки, след всей вселенной. Знаю, солнце разорваться может, любя. Это как с душой расстаться, жить без тебя. Ты боль моя, любовь моя, я всю тебе отдам, любовь моя, всю себя. Океаны разорваться могут, любя. Это
душой расстаться, жить без тебя. Ты боль моя, любовь моя, я всю тебе отдам, любовь моя, всю себя. Кто приходит и заводит эти часы? Спасибо большое, бик зур рахмат. Таныстырды. Виталий Ағаповтың 45 яшылық юбилей болған еді. Бір-екі күн аялылық. Кіші битинді білек ала. Виталий Ағапов меңа шушы костюмны білек етті. Концертіма келіп, қатнашырсың деп, соңар міне келдім де қазір. Артистлар ғана түгел, композиторлар да, yazıcılar, шағирлер де, барысы да, шәһәргә таялар да, ауылларынан, соннан соң ауылны сағынып яши барсылар. Ауылыбызға қайттырық әлі, міне шулай итәр едік, бұлай итәр едіклер, әнені сағындық дейлер, елғаларыбызны сағындық дейлер, бүтінсіз шулай. Ләкин бір шағирдің да, yazıcının, һәм композиторның да ауылға қайтып, тиристә қазынып, жығалап өлгәні жоқ. Виталий Ағаповны әне сәбәлеге қайтыр едім, әгер киме верселер деп жырлап жүріп еді. Берсінлер инде, зәйлер, бірер киме, өзіне жетерлік етіп. Ауырлық көбірек, шол кәнешіне бәлеке кимелер білен әне еріп болмай. Менің бір достым бар еді, ол енді Өзбекстаннан қайтқан. Шол татарша да білмей, орысша да аңламайды. Қайтты да қазір татаршаға да, орысшаға үйренді бұл, мен үйрендім дей. Мен айтам, алайса айтәлі, мен өзім орысша яғынан болғаш, Қазан арты татарлар деп ертелер бетейді. Мен айтам, Қазан арты татарының орысшасы нешік бұла. Уйлап татырмады айтты да салды, татарин казанский задницы дей. Башта өп келедім мен. Келедім. Анасын ойлап қойдым да, ол бүйтіп түресін еткен. Шулай бет. Шуңа көріп, міне шушы кішілер турында, ауылымны сағынам деген кішілер турында бір юмор yazған едім, шынки қазір юморларыны бет сөйлеушілер үзлері yazмай, оларға сөйлеп yazып берелер. 15-шер кіші yazамасам, Петросянға да шулай ол, бүтін кішілерге дейінді. Мен өзім yazғаны өзім, мен етем нешлеп әлі мен Жванинскіға ашамасқа тиіш, көзілік бар менім, білеш болашақ, майықны қырып атсам. Тойдырды бұл шәһәрде яшәуләре, зарплата бермейлер, налог салалар, талыйлар, больницаға мендәрсіз кіртмейлер. Қайтам әлі ауылыма, қайтам ауылыма, бигрәкләрдә сені сағындым. Ауылыма піштеме қайтам да шәһәргә тікіріп яшим. Шәһәргә. Тіләсән ишләсінлер, әмин ауылда. Урлашып болса да кән көрермін, урларға әйбір қалған болса. Түн, доңғыз фермасы яна өрмелеп келесің. Доңғызны ұрлауының жыры да бар бейт әлі, қарақланын фермада. Түніге қорышы бәрәуе. Жоқ, доңғызларға өзімнің күшім жетмәз. Ауылға қайтмейм әлі. Түнге қараңғыда доңғыз ұрлап ергенші шәһәр фатирында диванға қырын ятқан келіш, ас келіш телевизор қарым. Узған ел үшін зарплата кетем. Yok uzgan yılғы зарплатаны әлі бұл бермәсләр. Келесі елға болса енді. Yok бұлай болмайды. Аштан өлгенше ауылға қайтып жығылырға керек. Урман урлап сатып болса да күн көрермен. Ішлеп кім байған? Урман қарақларының жыры да бар бет әлі. Қарырыманна шыққан шақта кесіп алдымы құшқайын. Лесникке взяткаға бір шүлі берем де құшқайыннан тақта ярдырам. Ярдырам да сатам. Сандуғашлар тақтада, тақталары қапқада. Жаны қайым, мен ұнытмам, сен ұнытқан шақтада. Мынсын прокурор жырларында. Тақта ұрлап тұтылғаш.
Yok, ауылға қайтмайм әлі. Башың үтірмеде сүрер, шул бір тақта үшін рәхәтләніп шәһәрдә урлашуға не җитә. Төн, қараңғы, урамда синдә ялгыз хатын кыз, башында шәп бүрек, берәү җырлаган дип бит. Башка бер ни дә кирәкми. Сиңа кирәк булмаса, безгә кирәк дип башындагы бүреген салдырып алып киткәннәр. Як, бүрек урламыйм әле. Я ул хатын дигәнең дзюдоист, каратист, кикбоксер булып чыгар, эшеңә тибәр. Йөрерсең аннан соң бала таптыра алмыйча. Ярый алай гына ышкынсаң. Ул хатын дигәнең битеңне дә тырмаса, соңгы куян бүрегеңне талап алып калса нишләрсең? Юк, авылга кайтам әле. Авылга кайтып яшь чакларны искә төшерәм. Эй, яшь чаклар, мәктәп, укытучы апам миңа багышлап зар чыгарган иде. 4-нче класста 4 ел күчмәй калгач. Икәү җырлый идек, башта мин җырлый идем. Аңлый алмыйм мин, әллә икеле, әллә өчендә. Аннан апа миңа кушыла иде. Узы гомерләр, укы күчендә. Я, авылда шул кадәр азапланып укылды. Авылга кайтам әле. Ауылга кайтмыйм әле. Шәһәрдә шәп хәзер. Институтка да акча түләп кенә укыйсың. Укый яза белү мәҗбүри түгел. Бавырны бу yerдән айыра алмасаң да врач буласың. Икегә берне куша алмасаң да кызыл диплом алып, начальник буласың. Як, начальник булмыйм әле. Аларны хәзер утырталар. Үтөрмәләрдә урын әзерлиләр дияне. Зур начальник зур калҗа урларга тиеш. Бәләкәй начальник бәләкәй калҗа. Әгәр дәмәгәр бәләкәй начальник зур калҗа урласа, зур начальник аны үтөрмәгә утырта. Әгәр дә инде зур начальник бәләкәй калҗа урласа, зур начальниклар анда позоришнашык дип төрмәгә тыгалар. Юк, авылга кайтам әле. Кайтам да көтүм. Сыер көтүе. Юк, сыер көтүе көтмим әле. Я сыер бугына басармын. Соңгы ботинкам буялыр, ботинканы чистарткан арада сыерларын кашып өтәр. Утырырсың аннан соң Зөһрә Шәрифуллина сыман сыерларыңны сагынып, уңга карасам да юк, сулга карасам да юк, уңга карап, сулга карап, утырып жыласам да юк. Юк, авылга кайтмыйм әле. Анда хәзер мужикларның тешләре юк. Ишесенә бер теш, ансы да пиво бутылкасы ашар өчен. Анда тирес түгәсе, пешән чабасы, утын ярасы, бала карыйсы, су китерәсе, мишкә ягасы, ат пешәсе була. Шәһәр фатирында ятуга ни җитә, пиво эчеп, наркоманнар җырлап. Кайсы кайында, кайсы син, айыра алмый тик торам, ялгыз кайынны кышканман, мин аны син дип торам. Як, авылга кайтмыйм әле. Наркоманнар авылга кермәсен, шәһәрдә генә яшәсен. Авылдагы тырыш халык тырышып эшләсен, икмәк һәм балалар үстерсен, безгә шәһәрдәгеләргә ярдәм итсен. Ә без шәһәр ялкаулары бәйрәмнәрдә генә булса да капчык төбенә 2 конфет, эш алма һәм булочка салып авылга кайтыйк. Бәрәңге алырга, үгез суярга, салават әйтмешли, казышырга түгел, төяп алып китәргә. Авылны мактап җырлый. Мин яшь чакта су буенда үсәйде берлегән, хәзер инде су буйлары тиreslikкә төренгән, пиштекәем, тешләремә керә минем синдә ташлап чыгып качкан тиресле сәнәккәем. Татарстанның халык артисты Булат Саляхов Аль-Курсави. Мин бигәндә Петросян отдыхает, миннән яхшы биюче Виталий Агапов кына бар. Рәхмәт. Булат Саляхов. Хөрмәтле тамашачылар, менә инде күптән түгел генә Европа буенча чемпион исемен яулаган, инде үз студиясын булдырып, шәһәрдәшләребезгә көнчыгыш биюләре серләрен өйрәтүче Ольга Губанова, инде аның шәкертләрен каршы алыгыз, кадерле дуслар, алар сәхнә түребездә Жасмин бию студиясы.
кайтып, Карандашлар ансамблінде тәрбиеленіп, бүгінгі күнде Мұңлы Шаллы жыр театры солисткасы Лилия Мұртазина. Яшьлегем шулуйда китә, кире кайтмас күренесен. Яшьлегем сине сагына, төшләремә керәсен. Яшьлегем шулуйда китә, кире кайтмас күренесен. Яшьлегем сине сагына, төшләремә керәсен. Яшьлегем шулуйда китә, кире кайтмас күренесен. Яшьлегем шулуйда китә, кире кайтмас күренесен. Кире кайтмас күренесен. Кире кайтмас күренесен. Ел Сабан туйы гүзәле бәйгесе җиңүчесе, Урмай моңы конкурсы дипломанты Ләйсән Сафина. Виталий Агапов күйі һәм сүзләре төн буйыклар бүләккә. Иртә таңнан төшәм күлгә, төн буйыклар күрергә. Шушы чәчкәләрне җыеп, сиңа бүләк итәргә. Төн буйык чәчкәләрне
şulayken Gün boyu şeşkelerine Seni şatalarken Uda bıyık sinde bıyık Niga son şulayken Tüm bıyıklar oda tümle Esin başana kadarsın Күңелімде күміш мұзақ Миңа başana aşarsın Туған алы шешмесіне Суарын ішердім Сүйізме силағына Сыр етіп сөйлер едім Туған алы шешмесіне Суарын ішердім Сүйізме силағына Sır itip siler idi Şeşlerimni dolqınlatıp Toң jili sevgem Seni ko'rsam şotlığımdan Qanatlar üseygen Tuğan alım uğramının Dağlarım koşar idim Süyem deyip eğer dersen Yanına ışar idim Tuğan alım uğramının Dağlarım koşar idim Süyem deyip eğer dersen Yanına ışar idim Süyem deyip eğer dersen Yanına ışar idim Yanına ışar idim Rahmet Bek zo'r rahmet Урмай мұңы 2009 Қазақстанда өткен Иртыш мұңнары бәйгелері жеңушісі Илнұр Ғымаров. Başkalarına güzide salmayayım Seni görgenden birili Kalım ağaçları Sayrı sandık ağaçları Sayrı 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 Sağına da başladı Kalım ağaçları Şu sayrı sandık ağaçları Sayrı 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 Sağına da başladı Haydi kız birgeler jurdik arkadaşlar Ağaçından koşup yundum mini sina 16'da 17'de başık buldum mini sina Kalım ağaçları sayrı sandık ağaçları Sayrı 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 Sağına da başladı Kalım ağaçları sayrı sandık ağaçları Sayrı 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 Sağına da başladı Ağaçımı çeçek atlamayla bunu biçilerine de Kalım ağaç çeçek gebek Yinime dost işlerime de Kalım ağaçları Sayrı sandık ağaçları Sayrı 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 Sağına da başladı Kalım ağaçları Şu sayrı sandık ağaçları Sayrı 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 Sağına da başladı Hadi dostlar, eylesene. Tiyatrımızın Kavat'tan da 15 yıllık юбилей bilen tebrik edip kullarımızı jellemişek alkışlarımız yetkili gelip. Birgeler jurdik.
Hayda gittik bir gelip. Ağaçlığın olmasın, alır olmayı yaşamıyorlar. Yaratım ağaçı başlamıyorlar, başla ağaç taşılamıyorlar. Alım ağaçları, sayırı sandı ağaçları. Sayırı 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 başladı. Alım ağaçları, sayırı sandı ağaçları. Sayırı 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 başladı. Kadir dostlar, hazır birgeleşip birinci kupletni jırlaymiz. Alma birli, alma birli. Sileştik. Gittik. Alma birli, alma birli, alma şeşe güttürili. Başkalarga güzede salmayın, seni kürgenden birine. Alma ağaçları, sayırı sandı ağaçları. Sayırı 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 başladı. Alma ağaçları, sayırı sandı ağaçları. Sayırı 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 sağına başladı. Sayırı 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 sağına başladı. Sayırı 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 sağına başladı. Zor rahmet. Endi sahne türbüzde, teatrımızda 12 yıldan beri işlevçi, köpkene konkurslarda жеңүүчү болған Инзила Салимова, mübarek şuna. Sağınıp qaytar bolsan ki, aklı gülmegimini giyermin. Ömür ike giyse sinigine, sinigine üzülüp süyermin. Süyermen İzgi şıklar domğuna güllerge Sin adına da büzermen Bitlerimden asla boşmayıp Uzar yollarına düzermen İzgi şıklar domğuna güllerge Sin adına da büzermen Bitlerimden asla boşmayıp Uzar yollarına düzermen Yüzünü qaytsan ki qazlar kebek Kıyaş sıman nurun sibermin Ömür ike giyse sinigine Sinigine bağrım süyermin Süyermin İzgi şıklar domğuna güllerge Sinağına da büzermin Bitlerimden asla boşmayıp Uzar yollarına düzermen İzgi şıklar domğuna güllerge Sinağına da büzermin Bitlerimden asla boşmayıp Uzar yollarına düzermen Uzar yollarına düzermen İzgi şıklar domğuna güllerge Sinağına da büzermen Bitlerimden asla boşmayıp Uzar yollarına düzermen Bitlerimden asla boşmayıp Uzar yollarına düzermen Bitlerimden asla boşmayıp Uzar yollarına düzermen Rahmet.
Шумзия, ушен сыйыр шикілі мышнамәлі қарыға мешәт етесің. Қара, шуны да көрмеске көзін шыққан мәлі. Ана бит нинди зор. Нәрсәсі зор, нәрсәсі? Әстағы сұрат оқай барасаң. Нәрсәсі болсын. Башы зор. Баштамыны, зорлықтамыны аның хикмет. Ақыллы баш керек, ақыллы. Әне, ақыллыға ұшап тұра. Башында бір тікшәші де yok, піләш. Әне. Әстағы фирлат тәубә мұның нәстәсін таптан. Болғаш ахирет әзірек қыттықлап тұрлық жаны да болсын енді аның. Шул қытықлағанны ізлеп ғымырың өтті енді Шумзия. Аллаға шүкір, біз әлі пәшеттен түшмәдік. Әлі де свижи, саф қызлар. Сенің шекілі үш ир қалдыға түгілейді. Үш ирден қалдық болып та әлі бабай іздеп жүрейсің. Өзіңе бір кім қарамағанғасың, мен ғайыпліміне, шықтым, олғаш, нешләп шықмасқа. Олары бит ішісі де алқаш еді, ахиреткәйім әйі. Міне қартлық күнімде гіне болса да бір ішмәген бавай табырға деп шықтым әлі. Әзірек ішмәгәшті ир боламын енді ол. Кім боласың? Жәзәғі жәжулер бола. Сен міне бір гіне тапқырда ішкен ир білән ешегенің болмады шул. Әмин ғымырым бойы шулар білән интіктім. Білесің ме? Қазір бит бабайларының ниндейгіне жоқ. Әліккіне ол демлилер еді де вәссәләм. Міне министр керек ме сиға? Әлі урамда аунап ятқан бумажма. Ахиреткейім, ол бомжыны да ирге әйлендіріп пулави. Дейсің ме? Әзірек жулсан қой жерлерін қырып жибәрсәң. Дұрыс, қырып жибәрсәң. Ирге әйлені ол. Міне, ішмәкер керек ме? Әлі біріне ішке де ярамағанымы шында. Ярамасын, бір ішке де ярамасын. Тиккіне тілі білен арқаны жылытып жатса да файда бейді. Дұрыс, ахиреткейім. Зәңгәрі керек ме? Қызылы ма? Қорасы ма? Міне нейіндейгіне жоқ. Алар білен бір іште ішлеп болмайында. Болмай. Міне бұларны барысында интернет аша тауып бола. Нәсті аша? Интернет. Интернат бойында яшилер дейсің ме? Атаң башыңда яшилер дейм. Атаң башында? Надан, нешік аңлатыр қайынды сиға. Міне, гәжет аша танышқаның болды ма? Ахирет кейім қартаймыш күнімде бір тапқыр болды. Танышып қарадым. Сөйле, нешік болды? Yazıştık, alıştık да мен бик шәп қарт дегештін бардым. Шуннан келіп кірдім отыра бір нәсті. Бұрылдым да шықтым да кеттім. Кішінің қатыры қалыр деп те ойламадың ма? Ахирет кейім аның кіші диярлік шуты жоқ еді бейт. Ол бит өлуден қалған өлет қырғыра. Міне ғымырға шулай болдың сен. Өзіңні әлі кімге қойып жүрдің? Аллаға шүкір, біз әлі нешева еш вақытта да әйбәт едік. Әлі сенің ғаптіл нұрың білән шақлашып тұрған шақлар да бар еді. Нәрсе сөйлейсің сен болмағанны, нешлеп менің ғабділ нұрым сенің білән шақлашып тұрсын де. Сөйлеме болмағанны. Шақлады 3-ші класста. Прәник берем деген едім, шақлады. Әйбәтләп. Жүлер сен түгіл прәникке қызыққан бетінде о. Прәникке қызыққан. Болды жетті. Трактор шекелі пырылдамалы мұнда бензинің бітер. Бар кет мұннан. Бензинні бітіргәлі ахиреткәйе миңа көп іш керек. Мен әлі агунь. Әлі де еш жігітлер қаратырлық шотым бар. Құмын құйыла бетінде. Бар. Ана еш бабайларыны қара. Әйбәт жігіт отыра. Нәшті қылана бұл? Әлі тұлғақ тұтасың ма? Тұр,
Қаралым балай. Әйрәмбике ясым мин, әйрәмбике. Ай Аллам, туқта. Нәсте ясыйсың? Фигура ясым, фигура. Ахиретке еш шағында булмаған фигураңа хәзер ясасаңны, ясамасаңны инде ана. Хәзер бит жаным, бабайлар бозылып киттеләр. Бозылды. Аларга матурлык, шибәрлек тә кирәк. Әйме, менә фигураң да матур булсын. Дәрт дигән нәрсә ташып торсын менә. Ташып торсын. Дәрт. Ахиреткейім дәртке үйретемәлмей сені. Узған отнаны Қылайбарының ұзын раузасының жубилейіне бардым. Бір қыз шақырғаннар. Шол қызның ұят жерлерігіне қапланған. Өзі сикірді, сілкіді, дірілтеді. Ирлер ауыздарын ашып сілегейлерін ағызып шуңа қарап қатқандар. Сілкіткен үшін ақшада берелер. Шулай дейсіңме? Әйе. Сілкіткен үшін ме? Әйе. Не? Ақиреткейім. Қыры пенсияға гына яшайбыз бит. Әйе. Кризис бит хәзер. Кризис пенсияға яшап булмый. Әйе. Мында сілкіте алмаған жерлеріңді де сілкіте башларсың дейм. Әйді, әлі бізде сілкітіп қарайбыз ма? Айалла, шушы халық алдында сілкітіп жүреймін енді аны хәзір, Жарар. Бір сілкіткәңнен уқан қиылмас. Әйді. Шулай дейсің ме? Шулай дейм ақиреткейім. Әйді, сілкіткәш сілкітейік. Әйді, сілкітейік әлі. Рахмет, әйді. Белімні тұтты. Әйді. Мында сілкітем деп өлерлік хәлім жоқ. Өлдім, радикулитім қозғалды. Тоқталы ақиреткейім. Бабайлар тауып болмады бит. Тағын шыл пенсияға гына қалабыз. Не спонсор керек бит, спонсор. Ақиреткейім, ана спонсор келе. Ей, рахмет балақайым. Тоқта, кет қаралы біліп ақшам бар. Bir balakay, bir. Rahmet. Bukşası zurrak bitmen. Kettim ben. Tokta bugün pensiya günü biteleyim. Pensiya günü alaysa puştuğa barıp canlar kırıy. Kettim özün silkit indi. Men kettim. Özüme güne ne bit көңілсіз eydaksın. Tağın bir silkitip qarayımız be. Canım çıktı. Eybet buldu bitele bu. Ay Allah'ım. Татарстан Республикалық қазанғы артисі Інжі Шигапова, Флюсия Касаева, Шаллы Татар дәулет драма театр артистлары. Миңа қазір сілкітсәң да жоқ, сілкітмәсәң да жоқ. Қадыр сіз, мен енді қорқып шығам, мәйтап қадыр самый симпатичный костюмда кейіп шығамын да бір кімде болмай. Сезеп деген дәйімі, қол шабасы матыр деп концерт қайрысы, рахмет сізге таралып өтмәген үшін төзімлі қалық келген мұнда, шын достар, қадырыстар. Енді міне, ашыланмаға займе, бұл супер записка миңа, да, оқша түгіл записка. Записка сізде, оқшасы бізден, да, жарар. Həmin әлбәттә міне бір түркім артистлар бар, олар жүклап өтірген шақыры келді шында, қадырыстар, сіздің оқшылар астында тағым бір баяншылар дуетін шақырасым келе. Әйдәк зәлшігіз, Виктор. Hem Владик Агаповлар.
Аларын оқытушылары сіздің аразда отырамын да біздің достымыз деп айтыр Венера Галей уақытында жәлләмешейме әр уақытта да бірінші музыка мектебінде оқилар әлі екінші генә класста болса да шуңа күрә бүгін юбилей кичәсе булган аларга өмет итеп яшибез бит шулай бит. Кстати, бірде фонограммасыз, бірде микрофонсыз, шын ауылша етіп біріне сізге сыздырып ойнасындар әлі тыңнағыз. Тынығызын да алмайша. Виктор, Владик, Агаповлар. Минем үмітлерім шында қадырсылар. Аңа аларға оңышлар тілек. Молодцы, жүкламыше. Бая жүклап кеткен ей, Владик. Уяттым да, папа, мы где находимся деген была. Батыр, или команда, бұл орындық мен қалдымын енді, жара, рахмат. Шығаруын шығарасыз, әйме. Орындық ташырған мен қала. Жара, Елнұр бар, Ижевскийдан қайтты бүгін түнні. Қадырсылар, мен де біразыңа жырлап кетерім, орғаныңыздар әйме, әлбәтті, жырлар көп әйме. Мала көріп тұрасың мұңлы шаллы жыр театрында байтақ кына жыршылар әйме шыққандар, шулай бет татар эстрадасына. Шуңа көрә, мен де жырлайым әйме, аңа да қуаныңыз әйме. Жаратып та бітірмен кішілері бардыр арағызда, әммәді әләкен енді бүгін әйме. Мен бет сөтігі ұқытушы етігілер үшін, шулай бет қотырақ жауырға тиешсіз мен де білем әйме. Киттік! Зәлей Хамид Хажыбы сіздің арағызда отыра. Күйі әлбәтті менеке, яшли мәхәбәт тұрында жыр. Мен сеңа қойттым. Мен сеңа қойттым, сағынып қойттым. Яшілік ұшағы үсіне тарттым. Біздің ұшақта қалған әлі. Сенде ялғыз бет кеттен мәйәмі. Шеттерге бүтән ұсаққа кетмә. Күнге шылқан дәрі сағынған екен. Шеттерге бүтән ұсаққа кетмә. Күнге шылқан дәрі сағынған екен. Şapma, hiç uğratmışa men sena qayttım. Күңелім шулық жырлар бәйләме, қаршы алалы кеттеме әйәме. Шеттерге бүтән ұзаққа кетмәм, күңел шылқан дәрі сағынған екен. Шеттерге бүтән ұзаққа кетмәм, күңел шылқан дәрі сағынған екен.
келмәм, күңе шул кадәр сагынган икән, җиргә бүтән озакка килмәм, күңе шул кадәр сагынган икән. Җиргә бүтән озакка килмәм, күңе шул кадәр сагынган икән, җиргә бүтән озакка килмәм, күңе шул кадәр сагынган икән. Мин сиңа кайттым, сагынып кайттым. Мин сиңа кайттым, яратып кайттым. Мин сиңа кайттым, мәңгегә кайттым. İzle sayın babamı bırakına. Бик рәхмәт кайрыслар. Бик рәхмәт. Менә без бит инде артист булгач, әйме күп җирләрдә йөрибез, күп җирләрдә әйме дусларыбыз бар, якташларыбыз бар. Менә без әйтик, барган җирләрдә мин дусларыма бүләк итеп, кай чагында әйме сабан туйларга барганда күчтәнә җитеп әлбәттә аларга җырлар бүләк иткән авыллар бар. Менә шулар арасында инде сез Нариман җырын һәр вакытта яратып тыңладыгыз. Хәзер мин сезгә яңасын җырласым килә. Минем әйтик, якташым Саша Васильев белән берлектә иҗат иткән 4нче авылына багышлап әйме язылган җыр. Рәхәтләп тыңлагыз әле. Яңа җыр Сабан туйлары искә төшереп, 4нче урамнары. Бастырлардан килгән диләр тарихта эзе калган, 4нчадан торган диләр минем туган авылым. Эй 4нча урамнары бер урап булсаң иде, язмыш сукмаклары буйлап яшьлеккә кайтсаң иде. Эй 4нча урамнары бер урап булсаң иде, язмыш сукмаклары буйлап яшьлеккә кайтсаң иде. Инеш буйларын шаулатып уза сабан туйлары, балачак дусларны өзли барлый минем буйларым. Эй 4нча урамнарын бер урап булсаң иде, язмыш сукмаклары буйлап яшьлеккә кайтсаң иде. Эй 4нча урамнарын бер урап булсаң иде, язмыш сукмаклары буйлап яшьлеккә кайтсаң иде. Сабан туйы гөрләп тора, кызганнан кыза бара, Чабактауда килер сыман чакырсаң сабан туйга. Эй 4нча урамнары бер урап булсаң иде, язмыш сукмаклары буйлап яшьлеккә кайтсаң иде. Күрдеңме? Шаңгыр шуасын җәйкене. Эй 4нча урамнарын бер урап булсаң иде, язмыш сукмаклары буйлап яшьлеккә кайтсаң
ide. Ey dükkan şahıranların bir ura bulsan ide. Yazmış tutmakları bıylab yaşlıkka qaytsan ide. Yazmış tutmakları bıylab yaşlıkka qaytsan ide. Yaşlıkka qaytsan ide. Yaşlıkka qaytsan ide. Бик рәхмәт, кадерле дуслар. Һәм инде әлбәттә шушы юбилей уңаеннан һәр вакытта җырлый торган юбилей уңаеннан язылган җырларның берсен җырласым килә. Аның исеме шулай атлы юбилейгә карап әйме. 15 елда узып киткән. Beş yılda uzып кеткен минуты да қалмаған, секундтары тик-так келіп әлемнәргә таралған. 15 жылда uzып кеткен неше қылып жетәсе, әллә инде килгән якка яшьлегемә китәсе. 15 жылда uzып кеткен неше қылып жетәсе, әллә инде килгән якка яшьлегемә китәсе. 15 жылда узып кеткен күпме сулар аккандыр. Дөнья күрдек илдер гизде күпме достар аккандыр. 15 жылда узып кеткен ничек калып җитәсе, әллә инде килгән якка яшьлегемә китәсе. 15 жылда узып кеткен ничек калып җитәсе, әллә инде килгән якка яшьлегемә китәсе. Узып кеткен бәлки шулай кирәктер. Сез дусларым кебек дуслар җир йөзендә сирәктер. 15 жылда узып кеткен ничек калып җитәсе, әллә инде килгән якка яшьлегемә китәсе. 15 жылда узып кеткен ничек калып җитәсе, әллә инде килгән якка яшьлегемә китәсе. Кадерле дуслар, барыгызга чын күңелдән рәхмәт әлбәттә. Барыгыз да исән сау, имин булыгыз. Һәм инде һәр чак сезне шушында көтеп калабыз. Кеткен ничек калып җитәсе, әллә инде килгән якка яшьлегемә китәсе. 15 жылда узып кеткен ничек калып җитәсе, әллә инде килгән якка яшьлегемә китәсе. 15 жылда узып кеткен ничек калып җитәсе, әллә инде килгән якка яшьлегемә китәсе. Әллә инде килгән якка яшьлегемә китәсе. Әллә инде килгән якка яшьлегемә китәсе. Моңлы чаллы җыр театрының җитәкчесе, җырчы, шагыйрь, композитор, Татарстан Республикасының ат казанган артисты Виталий Агапов. Hürmetli şehirdaşlar, 17 yıllık bizning Şallı Tilleri kampanyası 3 yaştan alıp 10 yaşa kadar balalar arasında jırga inci birtikler degan konkurs e'lon etgan edi. Әлеге чараны biz 2 мәртәбә оештырдык. Һәм аны беренче көннән алып оештырып чыгуда һәм үткәрүдә Виталий Васильевич безгә бик зур ярдәм итте. Менә безнең арада Марат Файрушин, ул инде ул конкурста беренче бүләген алган иде. Аннан соң инде Рузил Гатин анда һәм башкалар. Без инде 2 ел гына бу фестивальне уздырдык. Һәм дә инде җырлы моң
театры менә бу изгешне уңышлыгына дәвам итте. Әйтергә кирәк, бөтен кеше дә сәхнә йолдызы була алмый. Ләкин шушы еллар эчендә күпме кеше милләтебезнең моңын аңларга һәм татар җырын аңларга өйрәнде. Әгәр дә инде һәр кеше матурлыкка омтыла икән, аның күңелләре чиста була һәм фақат яхшылыклар гына эшләй. Мин инде Чаллы телевидениесе һәм Күңел радиосы исеменнән театрны һәм Виталий Васильевич сезне юбилейгез белән котлыйм. Матур җырлар иҗат итегез, ә без инде аны бик теләп халыкка җиткерәбез. Уңышлар сезгә. Рахмат Галимович. Рахман Галимович Шафиголлин, Чаллы телерадио компаниясының җитәкчесе, минем иң беренче ярдәмчеләрем берсе, чөнки алар булмаса, безнең җырны халыкка җиткермәсәләр, без вообще бер тиен дә булмас идек, шулай бит ия. Рахмат Галимович, рахмат килүегез өчен, рахмат. Кстати, моның иптәше безнең кан карындаш. Шулай бит Галимович. Әйнде хәзер мин сүзне Зөләйха Мөхитовнага бирәсем килә. Ул безнең мәдәният идарәсенең җитәкчесенең урынбасары. Шуңа күрә бәлки үтемле сүзләрен безгә дә әйтәсе. Менә матур җырны тыңладыгыз бит. Менә ул аның сүзләрен язган. Мин сиңа кайттым дигән җырның авторы Зөләйха Минхаҗева. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, Чаллы тамашачылары. Залда утырган барлык әниләрне мин бүген бәйрәм белән котлыйм. Менә нинди бүләк әзерләгәннәр сезгә бүген Моңлы Чаллы җыр театры бәйрәм белән. Хөрмәтле дуслар, минем бик уңышлы эшмәкәрләр белән, бик данлыклы матур җырлар иҗат иткән композиторлар белән, даны күпле еракларга таралган җырчылар белән һәм тамашачының игътибарын уч төбендә тота торган алып баручылар белән һәм иҗаты бик күп еракларга таралган иҗат төркемнәренең җитәкчеләре белән аралашканым, сөйләшкәнем, аларны белгәнем бар. Ләкин бөтенесе дә бер кешедә булганы, башка Виталий Васильевич сездән башка бер кешеде белән дә аралашканым юк. Әнә шул бүтән сыйфатларда бер кешедә булган. Иҗатташым буларак мин сезне бүген чын күңелемнән котлыйм. Бусы Зөләйха Минхаҗева. Хөрмәтле дуслар, шәһәр хакимияте исеменнән дә минем берничә сүз әйтәсем килә. Моңлы Чаллы җыр театры 15 еллык шәһәребездә барлыкка килеп, шәһәребез өчен зур яңалык, зур байлык булып ачылды. Күргәнегезчә, ул җыр мәктәбе булып әверелде. Һәм бүген шәһәребез сәхнәсендә, республикабыз сәхнәләрендә бик күп шушы җыр театры тәрбияләгән җырчылар йөриләр. Һәм Моңлы Чаллы җыр театры үзе дә республикабызга шәһәрләрендә, авылларында гына түгел, илебезнең төрле почмакларында илебезнең, дәүләтебезнең, шәһәребезнең данын яклап йөриләр. Узган ел Мәскәү Сабан туенда Мәскәү җитәкчеләре сораганнар, иң күп халык кай җирдә, шунда барырга кирәк безгә дип. Иң күп халык Виталий Акапов җитәкчелегендәге Моңлы Чаллы җыр театры чыгыш ясаган җирдә дип әйткәннәр буларга. Бу үзе бер мәртәбә безнең өчен. Менә шулай шәһәребезне данлап, яшәргә язсын сезгә. Озын, мәртәбәле иҗат юллары сезгә, һәммәгезгә дә. Моңлы Чаллы алга! Хөрмәтле дуслар, нигә хакимият исеменнән Зөләйха чыккан димәгез? Чөнки 15 ел буена аларны белгән, алар белән бергә яшәгән кеше мәдәният идарәсендә дә, хакимиятта да мин генә булып чыктым. Хөрмәтле дуслар, мактау грамотасы, Яр Чаллы шәһәре хакименең мактау грамотасы белән бүләкләнә. Узак еллар нәтиҗәле иҗади хезмәте өчен Шепель Эльвира Илдусовна. Шундый ук
мактау грамотасын кабул итә Абдуллин Ринат Дилбәр улы. Һәм инде безнең яраткан җырчыбыз Мубаракшина Инзилә Фуат кызы. Шәһәр мәдәният идарәсе мактау грамоталарында тапшырып китәргә рөхсәт итегез. Фазулов Ленар Айрат улы. Сезнең алкышларыгыз. Җәмәгать, күрик әле Ленарны. Ул һәр вакыт кайдадыр, ләкин аның хезмәте хисапсыз. Бу театрның тавыш операторы. Аңа алкышлар. Шундый ук мактау грамотасы кабул итә Сафина Лейсән Мансур кызы. Күз алдында үстен, субханалла. Шундый ук грамотаны мин бик рәхәтләнеп тапшырам. Соңгы елларда айрыша зур иҗат уңышларына ирешә башлаган һәм күз тимәсен дип сокланып карап утырыгыз. Гумиров Илнур Рафик улы. Җырлап яшәргә язсын сезгә. Бик зур рәхмәт Зөләйха Мөхитовна әйткән сүзләрегез биргән бүләкләр өчен. Кадерле дуслар, әйдә алкышлыйк әле. Чөнки безнең Чаллы шәһәренең мәдәният идарәсе бик матур итеп эшләр. Артистлар белән дә, халык белән дә, кадерле дуслар. Мин менә шу әйтик театрыбызның юбилеена килгән бүтән тамашачыга чын күңелдән рәхмәт, кадерле дуслар. Бүтән артистларыбызга чын күңелдән рәхмәт белдерәм. Чөнки сез килмәсәгез, алар әзерләнмәсә, әлбәттә бу юбилей булмасы. Шулай бит инде. Һәм инде әлбәттә Худайдан киләчәккә карап без бары тик кабаттан очраштырсын дигән сүзләрне әйтәбез. Менә монда безнең театрның 14 жыл элек төшергән беренче видео язмасы. Ул 16 февраль 95 елда төшерелгән. Шуңа күрә аның качествосы да бик, сыйфаты да бик әллә кем түгелдер. Тик шулай да менә монда бу залда утырган кайбер кешеләргә бу дискларны бүләк итәсем килә. Тыңлап торыгыз, бу 11-нче рәт 19-нче урын килеп алырсыз. 19-нче рәт 11-нче урын. 12-нче рәт 26-нче урын. Һәм инде 1-нче рәт 6-нче урын. 1-нче рәт булмаса, 2-нче рәт 6-нче бар да. Менә килегез алыгыз, кадерле дуслар. Бик зур рәхмәт сезгә. Соңыннан килерсез, без монда менә 4 диска. Шуңа күрә мин бары тик Худайдан бары тик бер генә әйбер сорар идем. Шушындай матур кичәләрне сезнең белән очрашуларны һәр вакытта безгә биреп торсын. Исән-имин килеш без сезнең белән очрашыйк, кадерле дуслар. Берегездән берегез гаеп эзләмичә, матур гына яшәгез. Дус булыгыз. Тату утырыгыз.